сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабақтың тақырыбы ол ұқыпты бала. Он аккуратный мальчик. Ұқыпты, аккуратный или бережливый. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Ұқыпты, аккуратный, бережливый. Ұқыпты. Ұқыпсыз, неаккуратный, небережливый. Ұқыпсыз. Кешігеді, опаздывает. Кешігеді. Кешікпейді, не опаздывает. Кешікпейді. Есіне сақта, запомни. Ребята, вы должны уметь добавлять личное окончание первого лица, второго лица, вежливой формы. Третье лицо окончаний не имеет. Личное окончание, когда мен, я, ты, вы, он или она. Мен, ұқыпты, оқушымын. Я, аккуратный ученик. Мен ұқыпсыз оқушымын. Я неаккуратный ученик. Сен ұқыпты оқушысың. Ты аккуратный ученик. Сен ұқыпсыз оқушысың. Ты неаккуратный ученик. Сіз ұқыпты оқушысыз. Вы аккуратный ученик. Сіз ұқыпсыз оқушысыз. Вы неаккуратный ученик. Ол ұқыпты оқушы. Он аккуратный ученик. Ол ұқыпсыз оқушы. Он неаккуратный ученик. Здесь личное местоимение единственного числа. Теперь личное местоимение во множественном числе. Обратите внимание на личное окончание первого лица, второго лица во множественном числе. Біз ұқыпты оқушымыз. Мы аккуратные ученики. Сендер ұқыпты оқушысыңдар. Вы аккуратные ученики. Сіздер ұқыпты оқушысыздар. Вы аккуратные ученики. Олар ұқыпты оқушылар. Они аккуратные ученики. Біз ұқыпсыз оқушымыз. Мы неаккуратные ученики. Сендер ұқыпсыз оқушысыңдар. Вы неаккуратные ученики. Сіздер ұқыпсыз оқушысыздар. Вы неаккуратные ученики. Олар ұқыпты оқушылар. Они неаккуратные ученики. Обратите внимание, ученики оқушылар, а ученик оқушы. Здесь стоит окончание во множественном числе лар. Оқушы ученик, оқушылар ученики. Есіне сақта, запомни, здесь тоже данные с личным окончанием первого, второго лица. Теперь здесь даны глаголы. Мен кешігемін, я опоздаю. Кешікпеймін, не опоздаю. Сен кешігесің, ты опоздаешь. Сен кешікпейсің, ты не опоздаешь. Сіз кешігесіз, вы опоздаете. Сіз кешікпейсіз, вы не опоздаете. Ол кешігеді, он опоздает. Ол кешікпейді, он не опоздает. Обратите внимание на отрицательные суффиксы глагола пе, который обозначает не опоздает. Кешікпейді. 45-ші бет, екінші тапсырма, жазылым. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қою керек. Әлібек, ұқыпты бала. Әлібек, аккуратный мальчик. Ол сабаққа кешікпейді. Пе стоит, не опаздывает. Он не опаздывает на уроки. Әлібектің кітаптары таза.
У Альбека книги чистые. 46 бет, 3 тапсырма айтылым диалог. Әлібек қандай бала? Әлібек ұқыпты бала. Әлібек какой мальчик? Әлібек аккуратный мальчик. Әлібектің кітаптары қандай? У Әлібека какие книги? Қандай? Какие? Әлібектің кітаптары таза. У Әлібека книги чистые, таза. Жалқаубек қандай бала? Жалқаубек какой мальчик? Жалқаубек ұқыпсыз бала. Жалқаубек неаккуратный или небережливый мальчик. Ребята, вы должны уметь задавать вопросы и отвечать на них. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.